Kargando kundi ila mga container de agua, yaman pila mga estudyante na covered core del Putik Central School en antes aga. Antes dali el medicina de purgada el albendazol, ya segura el mga personajes del Departamento de Salud que tiene mga estudyante el parents consent. Después distribuhi mga medicina na mga estudyante, junto ya toma mga estudyante con el medicina. Asegun con el oficial encargado del Putik Central School, Arlene Redonia, más de 70% del dila estudyante ella toma medicina de purgada. Admitido el maestra que tiene cuantos el mga mayores el no ay permiti manda purga kundi ila anak. Merong ilang mga parents na hindi nagbigay ng consent pero meron silang mga dahilan. Ang ilan sa kanila ay nakapag-deworm na daw, may sa private school, sa private clinic, or meron din nung summer na kailangan yatang i-deworm na, so nagpa-deworm na sila. Ang iba naman, medyo hindi maganda yung karamdaman nila ngayon. Kaya hindi muna. Anyway daw, ang reason ng parents, on my behalf ng mga parents ko, sabi nila anyway may deworming pa naman daw na susunod. Baka by that time pwede na. Antes segun purga kon mga estudyante, ya asegura mga opisyales kay busog mga bata antes toma el albendazol. Asegun kon el district nurse Joy Tangon, el deworming activity a conduci después el hora de recess. Además ya conduci también feeding program na mga estudyante. Segun kon Tangon, debe busog el bata antes con este purga, aber evita mga side effect como el gumitada y dolencia de barriga. So hindi tamen pwede el bata ben busog gayot. Kay kasi tendency mandring pa el deworming meds kabar ben busog yagad plus el agua baka gumita el bata. So akel husto lang chenegad ka jutay cup lang para hindi tamen empty el stomach del bata si tomayale el medicine. Dapat tan feeding to before dale el deworming kasi el taste kasi del deworming meds is agrio, kabar dulcele. So siguro si akal empty, chene pa acid dito yung stomach, the more aumenta to medyo agrio pa. So amo kel el tendency baka gumita el bata. Después el deworming activity, tadali aviso el district nurse con mga estudyante para evita come mga comida que acidic y agrio. El school-based deworming activity programa del Departamento de Salud en coordinación del Departamento de Edukasyon. Objeto según del programa amo para menor el caso de mga estudyante apektao na mga bulati na bariga que takausa para queda maluyahin, no hay gana come y baja el IQ del estudyante. Tasegura el Departamento de Salud que el medicina de purgada que el dale con mga estudyante libraw iya rekomenda el World Health Organization. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.